Bantu baseNingizimu Afrika sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila nami khona. Nami ngiyaphila. Ngifuna ukukhuluma ngezinto nje ezimbalwa empilweni ezingayisa umuntu phambili. Inhlonipho enye yezinto ebaluleke kakhulu. Akekho umuntu ongabalulekile. Uyazi uyamangaza ukuthi abantu bakuhlonipha ngoba bazi ukuthi ubani. Abakuhloniphi ngoba uwumuntu. Ngike ngabona izolo umuntu ebingelela abantu ngokubazi ebathakazela ebabongela ebancoba afike kwabanye angabazi athi kombe wena ngizothi ubani angambingeleli ngalendlela athi mangabe sayitshelwa ukuthi hayi usibani bani lo kuyima ethi umfowethu kanti kuwe lona awuyajabula kakhulu ukubona ngayibuka lento yokudiscriminate abantu ngalendlela ukuthi we can only respect and recognize abantu ngoba sibona ukuba ubani. Kahle kahle siyakhohlwa ukuthi before umuntu abe ilento ayona be it isikhundla emphakathini be it imali noma iyimoto noma izindlu umuntu uyisidalwa sikaNkuluNkulu esiphefumulela uNkulunkulu ngomoya wakhe. Umuntu akayena umuntu ngoba nakhu enezinkomo ngoba nakhu enabafazi ngoba nakhu ecule kakhulu. Umuntu nje mengabe bunjwa uNkulunkulu emdala emakha lo muntu uba isidalwa sikaNkulunkulu. Ngakho ke inhlonipho ekufuze siyinikeze umuntu ayincikile ekutheni umuntu yena unani. Manje yangiphatha kabi lento ngoba lensizwa ibibingelela abantu ibanikeza inhlonipho ebaziyo kodwa engabazi ingabanikeza inhlonipho kanti kufuze umuntu umazi noma ungamazi umnikeze inhlonipho ungaze ulindele ukuthi umuntu kuzothiwa umseleku bese uthiwa umseleku yena yedwa kwema umnikeze inhlonipho nerecognition akufuzile kwenzeke kanjalo mhlawumbe uzokuthiwa usibani bani lokuthiwa ubani muhloniphe umuntu emile lapha ethulile muhloniphe umuntu engakhulumanga muhloniphe umuntu ngokuthi uhlangana naye umuntu mnikeze inhlonipho musu uqale ulindele ukuthi azachaza ukuthi mina ngu-director eminyangweni ethize mina ngiyisikhulu esiphethe abasebenzi abangaka mina ngusibani bani yabona le nkampani yamabhasi ehamba lana uyabona leli hotela elilana elami uyabona no impela asingayenzi kanjalo. Umuntu asimhloniphe ngokuthi udala uNkulunkulu. Umuntu asimhloniphe ngokuthi uyisidalwa. Asingamhloniphi umuntu ngokuthi sesimazela u1 no2 no3.